Kharesa da Khamda ya Paubing. Prime Minister Narendra Modi na Atam Gachin Kawiwang State Li Ungzang Laga Crore Tingmadi Chaji Chatrada Pangaga the We project launch Sami Haira. Rara the Kalay election li BJP hi Yui Gabai candidate Rada Pangali Lang the Malaymana the MBCC with President and Loken Nahanga. India with Omicron case hi Tinga Shajishat Hangjigo the Khani case Madai Sanghaira, Kala variant Gatar hi state Maguda Gatumli Sampanghaira. Mami TV, Tangkhul News, LEISHIPEM VALUI na ari kashok pao pamili. Prime Minister Narendra Modi na aya Manipur li yaw khaung adamli developmental projects tharada gatum thargat ka mihaira kala project jiko wi foundation stones grow thingmadi shajisha tharada phanga ka da wi khaninga mihaira. Ana aya ngathor tharada khali special aircraft and Imphal Pier de Kendrajit Airport li ungzang khaleo Prime Minister na hapta kangje bung bales compound li mamod political rally he address Sami Khawai Vahawa. BJP li kagatom bing shongfu ayar li gazib laga Prime Minister li ringapai na samngarokwida political rally gazib Khawai apam chili Vahawa. Rally chili zang Khawai ayang athore na hapta kangjepung li meeting khagada constituencies ngatay da wi na ragaziba. Gazib chili paula kahai BJP politician MLS kala ministers la rangarumda zangmiya. Rally chili matrimida Prime Minister Narendra Modi na hanga gaja yari wi kasaga votes hina Manipur li rai kasang khangaje gatong ka khwirara North East region matai mai thui da Manipur li BJP power engine government na power ungsing laga phunga highway aina khangaje gajong ka khwiraya da Prime Minister na hanga manga badlak la BJP government na apam hili rai sang khawai project khwika lira jaira. हमें मणिपुर में स्थिरता भी रखनी है और मणिपुर को विकास की नई ऊंचाई पर भी पहुंचाना है और ये काम डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। मुझे पूरा विश्वास है मणिपुर इसी तरह डबल इंजन की सरकार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगा। एक बार फिर आज की अनेकविध परियोजनाओं के लिए मणिपुर वासियों को, मणिपुर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मणिपुर की लाइव बसिंगी मुझे रतन सिंह ने इंटरेक्शन दौड़ बता ममित की मपी ताना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपकी आयुष्मान भारत ने मेरा जिंदगी बचाया कई की किडनी लखों की बगी कई की हार्ट लाइन भी बगी मतलब की ममित की मपी ताना तंबसिंग दोजी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ताकि सुगुम्बा आयुष्मान भारत कार्ड करम बीजेपी की लीडर करम भारत की लीडर मन होको कादा रुपा लाख मंगा के फ्री द लई चले रे मया से लई न कना न पी रगे करम लीडर मन गसी भारत न पी रगे बा करम भारत की लीडर मन हतक एगो था तरा के निपन कोविड की लाइना की नारा बवार मतलब मपान खोल बया तो मतलब था तरा के निपन ने निवई लाख के आदनो से किसी मंगा फ्री द पी रगे फॉर एग्जांपल मसी दम कोई मां अपन करनी की तो था करो Prime Minister na political rally jizang highway thili Tripura wa khawai bir dikan Rajit airport na zatpok hawa Lakashong Tripura's Agartala li khalai Maharaja Bir Bikram airport with terminal building gathar aya Prime Minister Narendra Modi na thargat ka mihaira Agartala li khalai Maharaja Bir Bikram airport with terminal building gathar hi rupees 3,400 crores Zangda Semga Kahaina Union Civil Aviation Minister Jyotiradiya Scindia Gala Khangade Karana Airports Authority of India officials Bingla Inauguration Program Chili Rangaruma
Akardala Airport we terminal building ka thar gat ka khamyadam li Tripura we Chief Minister Biplab Deb Larang Roma. Passengers pingwiwang sampanggi gaji facilities pingji first hand stock quick kawai modina terminal building ka tharjili yaw khawalo khikaya. President of Manipur Pradesh Congress Committee and Lokenda Congress MLA of the Global Assembly Constituency D Korungthangli Party we Shian Jikanli John Makanda Kasawi Wang Party we na Khishok Haira da Washok Haira Paume Bingli Aya Congress Pavanli Matui Kamichili and Logan na Hanga Chia Party China Korungthang we Resignation Kamihi MLA Akasada social media we shongai na misanga da kathai sampanga Ali Party Huye na Kushok Hara Kachituida Ki Party we Shian Jikandi John Makanda Kasawi Wangna da MBCC President na Hanga Lakashong Vak Logan na Tharsang Mia Chia Pau Kai Kayi Kashokala Pakashokli Awi Hanga Hai Tuijingwi da Hangkami na da Hang Mia Chia Congress Party with 15 seats li lang da mayu marada ana ya really awi New Year's greetings mi da leilaka ka hangna ana kala ka shi da hanga chia maramji media platforms linga zek laga BJP panelist aina ga zai khari poka khui ka thana chia ngarai cha da tharsang mi da ana hai mia rara da khalai state general assembly elections hili BJP ne states tharada phangali lang da mayu mara chia Ana matai meida haimiya chia BJP na tampa constituencies li sithara da phangai na tangda masam phangmara chia chililang da kaphung apam bingli la BJP candidates election hili khayui masam phanglak mara ka chi wiwang khala chilaga athumna makhamashung kala ka big twing na shit sa ga hai wiwang na the MBCC president la khangahan saya chia karan khai na tangda BJP witting na chi ungshung khawai sa phok laga Kachang Tharada Pangawi Alungni Sakala Chia Congress Party na Zingum Tharada Pangali Saka Hai Otna Ngasi leiriba Bharatiya Janata Party na po sahi mariga tha mapan tara bharat da Manipur gi praja gi kari yai phana bang tawge ba kari da no moina sarkar pai ga dori bisi ngasi da makoi na khitang campaign nungare bache ujala ga hen card pi basi na ta pot ta po ngasi da Narendra Modi makla kada lupa crore lising bari hena sanga ga dori bisi po leiriba sarkar na porki ba scheme project la ba ha na gi sahi tara manga gi siri okram ibo bi ki adugo mamatam da tawramba thabak adugo ba ikhoina inaugurate tawba ngamdaba district tare lauthoubadagi aikhoina matamdu de economic blockade tawkibadro chingi isinaw khorna economic blockade tawkibana maram borka sanga ba ngamdabado sidai de election ma sahi mari ga tha mapan tummaga leiribani loisallaga leiramaba sumna tagi rangpan finishing nang pira tawda bogda sahi mari ga tha mapan ngamaktra kanda election ma yagi third part sidai da bharat ki pradhan mantri ga la akanda masidai da kai khoge sangar kanda manipur ki praja da ki bhol logune baduti no madu oi royaba States Magudaga Tungwi COVID-19 Katha report ling arum da India wi Omicron case thinga shajishat hangjigo da khani ka shunghaira Maharashtra hina shapanga hangtrukta jishat cases aina zakshmei tui da affect sa state nga sadale kalachi wi thili Delhi na shakatum hangjishat apakhani aina shurdale lakhashong bung magada mati alungli India li COVID-19 case kathar 37,379 gala shaka magada apamati mawan satui haira Union Health updates atishure the active cases hi 1.71 lakh kashung haira. Pung magada mati alungli mawan satui ka hai gathar 124 hi zangda mawan satui ka hai hi 4.82 lakh kashung haira. Gaza ka hai gatong ka gazirum laga active cases is 0.49% li leidale. Pung magada mati alungli kharai sampang ka hai 11,007 hinga room laga gazati aina karai sampang hai hi 3.43 crore ka haira thang wi positivity rate hi 3.24% li legasana Indian wi recovery rate hi 98.13% li nganing dale thui ka hai pung magadamati alungli administration ling soda 99.27 lakh vaccine dose kap ka hai room da India wi vaccination coverage hi Countryly 146.70 crore henhaira. Police kala VTF personnel jirimuk police outpost liga bumping na ayar wi na unga zang bingli kachar fuller toll wi na Aadhaar card kala ILB sleep check sada Jackson la ka high security measures quick up haira
media persons being the inspection khavatamli police personnel being we otsak being hi kathai sampanga paume being the phagashok athishurda jerimuk outpost with security personnel na kasing speedboat khani wing a chaidi akava kai hai saya chililang maida outpost pa khawai shongfuji zakshila ka high condition na lai sa haida zurga changli shongfu gazali mahang khar hap ka khono khiraya jia paume jili matuida police personnel jina chiwi authority bing jili ka thakwi alungli shongfuji semi khawai po haira lakha shongwak asamai na manipur we launch aina boat service khami bingwi aina rules color regulations ngacheka ka bai azak akhala mathai mana passenger ki pa ka life safety jacket ka sangla mathai mana paume na ka hang outpost li personal duty ta ka sa s nila kumar na hanga chia personal apam chili yang sang mi ka hai bingwa athumna athumwi duty ji ngachang kala kai na ayar wi aina mawung jang ka bai mi bingle check ka sa hi ya singa da lei da hanga ai jimu outpost le jabani ado sia no agino launch la ko pa check tawna photna normal duty te tawi ayung nang din khai tan na ko se ga launch la ko pa check tawi ko le dai khoi personal mem normal le kasi thar ko ite India with Prime Minister Narendra Modi na introduce sakami Jal Jeevan Mission Shimla Kachibali Mangkhavaiter supply sami ka hai khawai kachihi ka shunglak aina Jiribam district li khika haira North Vak kilometer thrada phanga walaga Jiribam district li khale khasi community na kapan upon bunje we miping na mission chi we azingli shimla kachi dali mangkhavaiter samphang khanga sak we ring pha phongshok haira Jal Jeevan Mission we azingli khu we shimla kachi dali mangkhavaiter ngarin khami we wang ring pha gala yang sang khami authority li ning ka shilang rai chada upon bunje khu we chief Jarlstin Lamurong na phongshok haira और हमारा आसपास जो विलेज बस्ती है ये भी इस पानी लेने के लिए दिल है महंगा भी है मैं डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया इसमें पाइपलाइन जल्दी से जल्दी करने के लिए तो अच्छा हो Water supply scheme here February 2020 we na otsapo kahaina da khujili kapan jinaling dona kahangna Water supply scheme he NRGWB we azingli March 2019 we na sem gapokna scheme hi na shimlak hangphangali mangkhavaiter supply samia kala khna tarwi ka chot ngasunga sa khangajang khwiramia Since the time we got this water supply we are benefited. We don't need to walk a long way to go and take water. As for now, 50 families from this village connected the water supply and many more left to connect, which is going to happen very soon. Kakching we Asha workers being we zingum Kanak Kawi incentives, color entitlements, Chihomi Kawai Bohaira, Chief Medical Officer, Kakching we office Mangali Asha workers being a sit in protest Kwika Haira Gala, Atung we cease fire strike launch Sahira. Protest Hili Sharuka Kwi Asha workers Akanaga Kanang Pongshok the district Kangade being we Wang incentives, color entitlements he Chihomi Haira Ka Kakching Asha workers we payment February we Aina, Majihoranga the Hang Haira. Louis Brill we Shakani Tharada Gatumga Kashunga Prazi Miksholi Society for Disabled Persons Manipur Kakchingli Aphangathar Home for the Society for Disabled Persons he Aya Kakching Sumak Laikai Model School Baringli launch Sami Haira SDPM Headquarter Kumbili Ngashiklaga Let's Live Together Love People for the People A Society with No Prejudice We Are One Kachihina launching program with Team Salaga SDPM Kakching branch na Makok Mihaira Eventually Ragazang Chaili SDPM with Secretary Social Worker Y Nila Chandra Kala National Awardee and Ipoton Taubal Gala Kakching with District Social Welfare Officer E Kameshwar Gala Social Worker GSH Kennedy Atumlazanga Program Chui Matui Mapping na Louis Brill Aina Helen Keller Kapaning Kangadar Gala Malunga Ping China Ichacha we ought Sakchili Sharuka Haka Kuya the Hanga Kangai Panit we Kare Gift Sada Wangkem Assembly Constituency we BJP Minganing Kangaban Jadumani na
chawnam khu wi mi bingli blanket yaw mi haira shimla khang badi khalai khu chui mi hang tharugli blanket hi yaw khamina khu jili ka gatom sa da MLA na mayang sang khami wi amajuk sa da matai la kaina kan ngai phanit wi wang yaw khamina da jadumani na occasion jili khamadui li hang rara da khlai general elections hili MLA sa da ka banga sa akha constituency wi ka phung kala khu apam bingli ngarai ga cha rai ga sangkhira khwai otsara da jadumani na tuingashit saya ngasi aina tamjawi khudolasi karigi damaktu haibda aigi ima mangni khallaga shan mangni khallaga ayon afaba mangol pinaba afaba mai pakpo oina bidumta namjaba maman yambi yamdaba belu yamno wangjadragasu nungsibai khudolni haina lobiraga mayam nungsibigi mathakta ehakna hena mai pakpo matamda sotharaba lamda masiboina sangkotpada sobo daita lumjage habisi Rara the Clay General Election wi wang BJP minganing wi Election Management Committee Wangkham Assembly Constituency Kharibam Jiban na aya charangbat maning laikai booth level Kamal Shaki Committee makhok mi haira ahong shangbam kanga wi shimli khui kaka program chili social worker Kharibam Jinan W Mahari Thaunajam Chaupa TH Ipoja Muhammad Hamid Muhammad Manau Kala Laishram Nimai Atumaya Ahong Shangbam Gangawi Shimli Kwikaka Program Jili Rangaruma La Lushida Kamadaya Baobing Prime Minister Narendra Modi na atam gachin kawiwang state li ungzang laga crore thingmati shajishat tharada phanga ka da wi project launch sami haira Rara da khalai election li BJP hi yui ka bai candidate tharada phanga li lang da malai mana da MPCC wi president N Lokena hanga India wi Omicron case hi thinka shajishat hangjiko da khani case matai sanghaira kala variant kathar hi state maguda kathumli samphanghaira Mami TV Tangkhul News ajawi pau hiling ajang haira lekhaya zimik shong sarano